Putar mancing. Mancing-mancing dong nawa. Sering sungai banjir lagi bre. Masa ada hujan-hujan yang melolok. Banjir-banjir di Dimma. Jangan ada hujan sekali. Baru juga kerja langit apa lah betul ya. Hujan di Dimma man. Jangan beri kau Ramadan hujan sekali asal. Saya kata orang salah dung melolok. Jadi marah pada dalam mah. Ada mah. Apa tuh cewek? Kamu. Duh, cuma cik ratin na kena. Sana dim mababan doy ko. Bu, tangan dirwa. Jangan tak kau ah. Matangan dengan tela orang yang bini ratin sekali. Macam ngamatan. Tahu orang tak zakwa. Maju na. Cuma gabut ya, mainan ayo. Ayo. Beras sungai. Ayo. Tapi nak, coba lu kan. Lah aja ke banyak aja na orang. Ayo, tinggal na, jalan ayo. Kata cewek baru rumah. Kana, kentar nih. Halo, Arek Seratin. Engki, beri apa kak? Enggak terlalu kenal nalek. Ale ya. Abu mau nalek. Macam cuek kah? Lu kira cuek lang ratin je. Aduh. Ala di ding. Nama lega. Ya ungguan kau le. Kok terlalu kenal kak le? Jek siapa nyaman lagi? Julai kak. Cek iya nyaman cek maafan. Pasti nggak orang lagi. Aduh, mata asap kepe. Zaman jalan buaya jenis manis. Anjir le. Kau jangan tulus dari mata ke hati. Angguan kak. Iya le. Kapan kau harus hitung le. Kau harus setia. Minta nomor le. Tadi HP enggak. Panjang serius. Entar ke rumah. Di marah mana le. Beren pasar kak. Bedegang dia beren. Anggap malaikat dia takut sikirin di papa. Iya le. Lawanan. Udah beran juga. Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lengki jom. King. Berdebar lo apa jom? Kanto bener jambon Julai. Engki bener jom. Kau lebar apaan? Kancan Julai ya jom. Engki balik. Ki panggil Julai kan ya? Engki bon. Ni. Julai ha. Beli apa? Berde kancan ro, tuli temunin. Cek apa? Trong zakwai gua. Oh, oke mau pak. Impian enggak? Nih ke jambon impian le. Engki kak. Nah ni kebadan nah. Tanah apa le. Kalau malah ya le sahur boleh pamit ta. Engki on.
Sering kita ke Jampa. Oke, wala. Mon badabag ta. Eh, ayo. Dadah. Dadah le. Mwah. Amang serengan gitu dong. Kok pada saya ngomong apa? Ngomong apa? Kau ntar kau orang bini ko ba? Kenalan. Palang sunang roban ko. Ya ate lang kadung esto ba? Sa apa nyaman jong? Julay ha ba? Di mero man jong. Aruning pasar ba? Bedeggang mah bere. Dianan sa apa? Ko di sere tao kape jong. Anan da apa jong? Ano nagbar ba? Anan Akbar. Aduh. La jong. La. Ara pa ba? Nje bapak tak setuju. Bapak reng soki jong. Pas peko oreng. Tegel sedaladal jong. Bere biye timur jong. Pas kakek seneng ke orang melarat ngaro. Je bapak tak setuju. Hindi na ba ata sa nga kaya mga oreng? Je bapak tak setuju pokok. Hindi ba? Kula esto. Aduh. Sampai gendim mah boy. Bapak are bagun tak setuju. Mahal dia. Nale. Kenapa, Kak? Engkau pada siya kau mali. Omong apa, Kak? Engkau tak bisa lanjut hubungan real. Ano apa, Kak? Coba lala kadung esto kambiyan. Bitang na tuwa harus tuwi. Engkau tak bisa mele. Selain mele na lang tuwa ko. Mungkin natin ancor. Kaya tak nabu. Engkau tak bisa apa le. Sporan na yun. Kak, Ocol. Abang je ba? Kula esto. Aduh. Sampai gendim mah boy. Bapak are bagun tak setuju. Aduh. Tengah tuh macam sa akin. Tak bisa na lang magnyataan. Aduh. Di masalah apa ceritaan? Istighfar mah dilagan dong ah. Tenang. Salah noro. Aduh. Lawa yang bunuh diri raja dosa. Toro, cuma sama. Kolong cari le. Allah. Kolong cari. Ya. Aduh. Tiap hari seru gitu ya. Mama di kaki. Burung tamat ke kewa, talen beke. Ya re, original. Anti baka langsung menuju akhirat. Abuh. Jadi kena. Kok berubah pikiran? Gue orang menjan gentong. Nah iya, jangan nyaman kok ngakan rawan betong are.